amundu ayase nengeto sina ndukambakie na wamwatia wamukulia niki aikwendeze na kama utasu ndeze nambe ya kumwane ne makondo na zindu sia mudembosu yumundu usikwa muintroduce kwa Prestige na niki utaele kwethe ayuna wia wa yamukati obaketwe Prestige ndo mwane ne makondo asukia kumwela wa angi abakiwa mukatene so kwa mundu tosu we na mathinasu chambe ndo alitetha na wia mauta ma Prestige kitumi nundu ni mauta number 1 matena cholesterol na number 2 mateketwe kilatiketa hydrogenation hydrogenation ni la with ya unstable fats ni si atwiki stable unataka kuelewa you need to kutumia kitu hydrogenation kwa jumla no is there no talika into specifics kigambe kitu onolea kulika bonde nikiendolika aya kwa eleza yundo toka kueleza nize kana ngo kwate ne alule mwithikizia cholesterol ni wo with ya muno ni andu ingi metha na thina wa cholesterol kugethia nuto no thio gatewa mautangi ukayana nundu ni related na latiuta oyasi ona mwana nundu me mubai ni umwe ona mwana ngayani ukwatwe ni kwatwe mathinasu lakini mauta maitu ma Prestige ni matheunesa maira na cholesterol ndo matona kunenga makundu kana matona kunenga rashes kana andu ma pressure kindu cha muthemba keki ngecha hydrogenation ni lawethia chemical fulani siongelwa ni kana mauta moke kwitha meta yari lakini yitu ni straightforward pa chemical tongela mautani